Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for our quadri awadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then I location at Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi ebusuafo ewudie bi akoso ewo asantimemu na esi ewo brono a ne din ede Asofie Asaman no no ewo Efijai Kwabre district no so ewo ye asantimemu ne ebusuafo na wudi akoso ewo okunu na watwetuo ewo ne yere eso akunu ya ewo ne ma nan enim adenti a yere no etu efini nche na yere no epese wonu no enya divorce no pese won fa ne enfem bi no wonte no wase a we fi bebi a wote aba no wobebo ne yere no etuo ewo enkola no enim na enchemu kakredi ensem no echi ede eba ye no so according to some eyewitness so matimi akasa no mo kira Papa no any oba no wo entina yemu no de bia da kasa ba ku mienu na eze de bia wo hamso sa enete se kodru se wo mo de kotu busafo ni sa wade no oba na di kan kotu sa na mo no sa wade no ntimi ntina sibiem nti wo mo entiti wo mo ntimi ese wo bia ntina ne fa ko na onwe ne ho na awade ni mu no nyame ehyo mo emanan and the partner so deep abako efi the previous relationship account aye enum and so mo etifia oba numpo workers wo ja wade ni echi no de nkola nim nia ko ni nchen ya to no and hwe wo mo na ebra papa no eba ni nchen no according to neighbors so mo around the eye with so much that wo mo te se no mo ham so biem o mo kasa na anche and kasa no to a because na at ya around 11 p.m. in break so mo te se kasa no to a na enkwala na wo mo ewo ba ko wo mo anidi edi comfort already 13 years ono na say na ohu se na nyema na esifa ekoye na brand papa no twi tuo ewo na mame so ba bebo ni tuo kunu no wo begina ne mame nim se opa na papa na cho so be kunu mame de enko mfe nko odum no nko mfi atasfo asase eso enti a chopa no go so akwa na faneza akwa no e dry say kwan bia so be tuo na fa na ne mame no to pa cho wechi papa ne sita akwa no hu yensi wo sum no kura de to nchen ene so bo mame ni tuo pa ene mame no editor for mo se de di kan no de eboni yefu chen kakra ntina se wo prepare ewo eyefia de ne ba ne fa ne fo na wo frefra sorry for ne na fo metimi aba no ba be bon sa ba na ade asentimo bi entimi afa ko no baba ne kwa bontin esa ne chi be fie bi ma wo sita we entimi nkuni de ne ho ntimi ntono no sa ba be bo eye ma me ne etuo de to so mienu e no ene nam so ma me ne eto na nam ewo nsem ninia enkola no enan enim na se na wo di se adwuma yi ewa se di abrefo eja enkola ne busafo video kan ho ewo ho atsa kola no ba ko ka di ohuye no nsem de ye comfort na wo kogina ho take wo de ne kwa esesa na me enkwa no wakase bisa so no na ye wo bi a wo ye eyewitness of the case no no so ye akola ntimi dwane ba ne fi on ne be di ko no so de e ka ho bi no ye ba ko hwese a enche ansana me ka mo se me ko bi so ya se bo ye chidom e ma ye ti edwumedi ebremo chat herbal center ya be also a phone na ya rene sifatie enti dudu edu oni pedwem no se na edu nya akoduro se na tebi abomode afa number say etwegu e wase o na fra wo mo wo fre pe wo meje oso fe na se po mechi akwan e wo maso ye wodan suma akra ene tamale northern region e bia mu no bukọ ha wo mo de enumina ene ebiem sa ba be sa ya re anwo so nya pomode ndia bo bra e de akonkan na maka ne se re ndim safo sabre ye ko he video ya me ka wansem emra na ye ba ye de nkomo no atwaso. I told my dad not to shoot my mom. I wanted to save her, but I couldn't. He nearly shot me while I was screaming for help. My mom is the only one who takes care of us. Her younger sister and two brothers, including the deceased stepson, who is older than them, were sitting on a bench outside. A brother to the deceased, Daniel Larry, says the man has 4 children with the sister, though he was yet to perform customary marriage rites.
He says the couple settled their relationship challenges the day before the man carried out the act. After dining with my in-law, I advised him to desist from quarreling with his wife. Bashiru's daughter, Comfort Kulani, says she will run away anytime he sees the father. She says her late mother, Hamavida, was the one taking care of them. I will run into the bush when I see my father. I knew my father did not have any good intentions for us. It's my mother taking care of us. The suspect has been arrested and is in custody of Isufa police. The police suspect he has taken a poisonous substance. Our reborn Ben na nipa de no akoshim de say our abeda ni osan ankasa esan kese ede ama eye na brabo ade say nkwala num ye gya mo janka obi enu a wo ba behwem na de ehi kra wonsem mu kra ne say wo kodi boni ni vie no no de edrubone boys na copet pit ne dem wo se na gofo wura wo mede say he obo ntine so ba be kunu no de bia fa na no en wa koda ted wo ma I say enya police force no wo mu akodare wo intelligence mu a gomoja no ko sa ase we nti so fa me fa no a wo check no mu so wo da so a wo mi a enu nti wo ma fa no a so mo de na kopie mu wo ye police station a wo Asaman ho no na ni nua mu no so fo tre amani hunu bi a awadifo bi ede wo mu akohye wate so wo mu efem wo bi a woni na aware na eza aware na enko yie bi no so oja we no etutu obi en teze etutu obe ne wo mede me hu aware na enko yie de bia tokwa de bia kola we ntem de bia ye konkola de no me so efim ti ntem no obi ntimi nya na sumbi no ntimi emon bra ko kan we so eyasema enu nti watam tuo ede akoba oye wo yiri a wo sa hwe wo ba no ma ehwe wo ma wo mu ntemedi ama wo wasa koku nti kolei ti ede wo kotu a 81 na ehwe kolei ade na ye ebimu so ewo esuma dwen ate so mu tona mu bi ko mu nyi etire nsem kra ko consider nya mebi wo ma wa nkasa wasim ba wa wo mu no ene we dimo janka ate so do mbedie de obehwe wo kra ebe ye asem ede mo hwe amani akofa abrem kolei it was a foreign ceremony more ya more rem so na ye de need the police force so enhwe mu eyeji na de bebe mu bia no so ye be so mo away few days so nti mo dia na mo subscribe to your channel you need be mo share video way on all the social media platforms. Follow Tuma GH or Instagram, Twitter so at Tuma GH _ Facebook Tuma GH na makanisa ebi no buza for bidi examination na mo buswa enimdi na me e aduma e be share you makrabu ni bye bye.